Ka dorbarsinong wa Indo akas ni sajan kakat pra tergerempang. Kalakot ya baro ki kartong jongka North Shillong constituency ha ka common platform pala penlong ha community hall wa Indo. Ha kane ka common platform na ki prangut ki kartong. Kiban aireng ha kane ki election MLA arjar arpolai. Kaban selong ha ka arpunyo terik urempang na ka North Shillong lawan na simenta da ki rungut bagantup uba adal bat nong room jongka WPP Dr. Amanwar jongka UDP, ba Maria Hom Karkarang jongka BJP, ba JA Langdo jongka Kongres, ba Arngut ki kartong Shimet bakantup uba Michael Karsentiu, baru pastor Karsoibor Pertu. Kadbau ukartong jongka NPP, ba Ransom Sutengah berkakong LG Barenja jongka TMC, ki Kamuan Banashim Benta. Kibriu kijuang yana ba Michael uli yarap tang ya robat hospital. Balai manum yarap ya robat. Kerobat hospital kadai hospital ke badan peri ke donut jangi kasih borok. Badngan ada kadai kemon ke jong play bapinjit yang aku munong nikmat jong pi. Ngan penduk ya ketu ke politics of dependency. Ke basua ke election ni ji ontang ke kadai konstituensi ke babon. Kinong nikmat ki perlong ya kinong terput bakinong dependent betang lagi. Kin up tang lagi. Nak kata ketau habang ipaskul gi kampa tang suara election. Habang idangkam salam ni. Habang idangkam jingerap mendai tang aku por suara election. Ngidangkam terok san senam. Ngakua pan penduk ya ketu jinglong joginang terput beli ki paham suara san senam gile ya kenduk bayu nang nikmat. Ladang ipin biang ke hospital, ngirap ke hospital. Ngiem power ke infrastructure. Ki hospital ki beladai lupa jong kapalang, ki bedai jong ke sarkar ku mekanis das. Ki beliau bagi dan kam ki naik ke hospital ki nomor wat di nong hikmat hier. Ki beliau bagi dan kam kot school ki dan kam dan pak jin pule ngin pimbiang ki school ku school senjuk wai do, ke school rob rekha, ke bayarap ki dong ki bedok ki bejenjang. Ki beliau bagi kiran yang gini ki issues ki bebon nak minta kejat benrew jong ni. Ngangan tum samla ngang kuasu balong tu mau sawa jangno ngin penduk no ya ketu kom ke bangi hak banyak mi surok banyak kong mau banyak kang namar bedita ke konstituensi jengi ke bayai long mai kumta nak puas jip ya ubriu berasempang ubriu buan nak long ngin ke berit ubriu betebreu teplay bat badang bo yu play kemat ke baro. Ki sarkar ki babon, ki parti ki babon, ku mau ni babu ngam kam su ban pinjrang pilatep mentasan senam kolong kuno. Ai no ya kelap, ya ki briu, ki banwan, banmi ya kasur ke jompi. Wadom sim ya ketu lenti ban pet. Namar pun nang ki naprem jungi ni petan ya ka kerdam na bangi jet ya ka inong nikmat. Ubahayek jomno, ubasong balang no. Ngakerpat ya ke por. Haba pitap ya ka bot ke jompi. Perkat ya kesan ke sepusnam. Arkrur siteng niyo aman UMLA. Ka arkrur siteng kalong aspak san paulat. Sisnam. Penon kamhok ya ketu pisah ngatrai ladatang arpaulai pulang yai ya kuaing do man ketuliwi mundan syuk ibre bawan kolong yang kepejenjang. Sim ya kene kalenti kene kesinjam. Aila ya unang nikmat baun trilang bat ke state government bat ke central government. Bat bagi scheme lada pidan siya kono parti kabala tao da kasarka kidai ban poy man katlibian kata kidai jingkwa ka janga nimtrei na kabenta ka syongsuk ka syongsngan nimtrei na kabenta ki samla ka jingetrei lang bat kabalang ka jingetrei lang bat kinam penya jong kasno namar hakani ka sklam covid kabadan manakani ngatrai dan mano long nikmat hakanu konstituensi ubala khamtre khamba bannya kinong penyak senam ngajukan mau na kepor ngaji kedua kinong penyak senam kidai meki mesin yang kata ke front line namata ki baro na pan tegajing kong kajing don kam betangi kalong bangin ya don lang bat kinong nikmat bat kinong penyak senam namata bobha tetang kini kigentin ngagrana kani kepor lesing ngendang yang kedua na kepor beli sibon yang kesenang, beli sibon yang pergi kinong penyat yang kesenang, banyak pergi kinong snap yang kita ketin ke bangin keren. Dah kali kemon ke sama play, I love yang ngasih sisi yang ni dengan peni yang kami pun kembangkan. Beli sibon. Habis sports, idong kam ban I'm seen ikut sama jinga ko ngikmat. Merta gini lekai kiap lampan
Kiaman pan serap, na beli beli si surga, na mari dekat dong, iyo tak arlak sistem si sedap, beli arlak sistem si penai. Nginda kan usman kriket, usman football, usman basketball, kan dah. Tengok lagi kali ke kamar macam government, tanah government kan kamar, come up with a clear cut policy, mereka conspiracy. Mau, mentaki pun buat policy. Nilai ko pasuling ko buat kalong ba, kini ki policy ki terekam. Ki kalalong buat conspiracy pun buat ki policy. Natadaw ke VPP kan berterekam, khatam, yang ki buat ki bentang ki don, hak kita sah. Mau bangin lelak jong kamram, ban bangin belong isi tokit kiba daytam, kiba somok, bat ngina ya ka bantip nomor babi, awak ka voice poll party na pra ban pe ya to stai, ban perkut ya corruption, ban perkut ya bangsa, ban perkut ya terjadi nepotism, kaba nalo batang sport ni kipos, mendapat ya belum zaman itu menistar, itu emani, ya ngin perkut. But nasu tu ngan metu fikoi, kada tu isna mengalong no mikmat. Iwe lu ngapak tapi ai. Oh ikut sama bapa rem election. Repeat mentah ni konsorsi jugi. Kita kibon menjadi election, hari konsorsi jugi. Ngelayo semua sibun ba. Kita ai. Sana jan lu jan. Beri kita terus kata, beri kita mentah, tam penbi ba. Tak sanggup sepuluh kasangut. Tahun sih, apa yang sih? What about others? Kaya baca apa ikut sama. Kita siapa juga clear, there will be fakes. Responsible. Nomor beli, kita right policy. Beli nomor lagi ya. Kita nak kebor. Mentang ini tak aspek kandidat. Kita nak kebor. Ke parti juga kita kebor. Nomor kedua, mau ipi pun pak. Border issue. Ada Muhammad Dian. Ngaberian border government mana fimra ban ai border outpost ke baklan mukoro. Nami. Kita yang bro tak balas saya pilih no. Ngamar ni. Mapi pasan sapusna pilih bon pak. Kayak pilih. Natara na siya pembit, manum siya pembit siya na bakla martang sisakan itap kabut, sisakan bakla syokha syoman, sisakan bakla man say no nikmat marasan sedang man borok sa putri kisnam tak ingin apa ni. Kapur lingkot pelada sebelum. Kare recognition jong kita barsenong dulu. Kani belum kedongkam. Mana dar barsenong. Nong lafi tanah kahit department and government. Ngatakan dia orang kau orang perus kata mana ikam ngatakan orang marui bagi orang di COVID dengan orang COVID wasui hak keren ni siksa nomor lei habangau lei mesti setor lapan ya kecil kelih boga house kialam bakla ke state pro kowe kipen do tolak ke politics ngapan cuba bagai ki cuba kowe kiong abang cuba abang apan ngakeli ngong ba kani kam tho ni no kani kalau strictly to unknown person, I kan lihat jong kakamram, mengisi kecil sisa, mau yang kita kiki baru, mereka kelompok, pekecil kecil cuma kelompok, kan lu pion apa central government, kio nyokun real, kan bala panas di ekos, pakar kendai, tengah kali esau pula sih kerja, Malay semua di port mana central government lu, bagus lu saulak kan ayah kita bakla, COVID, mereka semua Malay semua, kemudian tim orang tangsan wajah, kita lakukan kali. Sa lailak o sa lailak sarpo si hijab ngamti ko din ng licik siya bile kapore sa boy pidi de ko pa ba su sungi palat ndai pitip tak le ko ibli basu khra fi kachikala wa community na sarkar nei politician namar politician ki ko mo kin perkhatan ang next election nei gidong kamplat perkhat statesman perkhat the next generation. Tapi dongkam kekti kedai api kemau. Prima sorong pakai cikla mata kendai kecik serang cikla kedai hai kiti jumpi. Di dongkam ini perkot dalam bahasa Melayu dongkam recognize kan kita ini. Nata kita development kita lambar bahasa Melayu lah. Kita yang tip hai jom di dongkam. Dengan semua tenang. Bah kumang superpower ni por ngadai pun bakhan ni window. Mahir asal ni konstitusi, bukan dia perlu ni konstitusi. Pangan kau perlu political career cuma ni konstitusi. Berbaru, nanti ada pergi waipat ki area jongkal konstitusi kini window kau pengalaham. I pun do keskim. Nomor keskim boleh mana keskim, boleh keskim apa lalu keskim apa no. Ti
ngako berkut dari koi ke education dari badong kama ke education kaling lang sa sports and youth affair kaling lang sa border issue kaling lang sa unemployment kaling lang sa land transfer act ko mangkuat ni tu ipi don bong mismo kuban ko macam rio bangiyo ban ri dengan apa land transfer act ri sumusi ajar san kataru beli parti buran ke bor bosong mo umno ko ri bakrawi nga ri issue ki pat ri jingkat ho ke jingile beli ki kita idon ko kala jeli jo election hani constituency ndai ka khara ka ji kharau cuma kali ya ki mat bat ko kong san mata kali ba kharau do ye ba mo ba pen ji ba ji tu pi kami ba kharau land transfer aja san ki ora amendment in the name of single window agency ki om pada ba land transfer ka klan le mata hakarte to institution hakarte hospital hakarte school colleges hakarte industries hakarte coke company ki one machine hakarte to single window agency ki assign grupo prapo kendai bus nem baru orang ni itu kami loyal tienre atau nang yo mata caka ke VPP kan kali kuma ki ong nakatien no way revive to restore and to transform ban pen ban keladu pat sei ni keri ucap pada ujung through clean politics nginyo kiki phai namale piong em pitu bar tu le khut parapi clean politics se video ta satu itu sistem video ayu pat markadau ya ini lah lewa clean politics pa pensi ngau nge pi ho san snap ngau si snap asnap ha po san snap se isi bon ba dijengkla ba si bon ba ki bane si po rodal si po jil ki ban long badan mata ban pen ban le ai hai bo bon ki banta ki le don bon ki bane siap beri lai ki snap mata fi makta piasu speaker mau ba kita ti abang ikan KLP rejik sya hani ka cukup mata hani ka area mata lada yo yang penterikam mata dulu begini ki try lo membuat bat ki wei pat ki rio belah som belah belah sak ni kimni macam betul ni sak pendik kan ai jedi ki wei gon room ni ki bakwa banwan ki wan ka pomen sei ki lek balik ki wan kan ke som lalu ki lek ti bangi obat ka pa iki wakil perken yang perben kinhap lech pojil kinhap macam punish kinhap ngat penalty spoja sanpoja sila menurut para menebian kata dongkam ya kibriu kibron ha kata ka position pilongkam piko politics ni kebor wan ong ba politics bejebor dei kibriu bejebor menta kempan kiai jebor justi I bisa jebor justi kempan kiperbor dah ketiga mon nada collection ar lai banai sila ka dia penkiu ki gas penkiu ki petrol penkiu ki marba mardi kita beduk besok dia tak tahu satu itu di kisnam kiwi beduk kita satu kata baroi nampar lu isi pun ai pi baro to bring nang ku donor kat ku batru ngan pelong ya ka annual sports nagamenta ki school ki baper ki badon hagani ka constituency knang manla ban kentil ya ke jingele kai sports agani ka constituency batru ni sheyui bagi sports person ki shem jinjar bagi shajit banlet shekino ki lumpung en reina ka office ke jong MLA dalam shajit ngan bu ya ka fund ka bakerpang ban ai bailenti ya kinongile kai ki badon sa ki jongi nang ta ka dorbas no ngade ubriu banget ha ka jinge ship pentalang hagataga grassroots governance ni don ya ka dorbas nong ka wala seng nong rem haga tinrai jongi ki khon u hinyo tra ka jinge simentalang ki kinthai ki samla ki timmen bat kumta terte bat arajar khatsang da bidang kinma lawanra ya ka village administration bill bat nakaliang jonga ngalale ya ka close-wise analysis ban kento kendon pakendon kenang ban pen klan ban pen bha ya kata ka an ka ban pen bet ban pen bha ban pen klan ya ka sinsha shnong bat lada na job ngan budin ya kani bat ngan pelongan ban ngan trace tomlu ban pelongan hagaba ki dor bar shnong ki jongi kin yo ya ka jingbei tingka bat ya ka jingkershan ka pura kenang bakin lam ban ya ki shnong ki thao bagi kini ki kena school hamni ki bawan man la kasni ha school sinjuk PUE ya ka wa khra
Kadai ke jing pos niu ke jonga. Bangan pelong ya bawa ukra ke balong nabi ke bang. Kaban ya de hin. Nadu na wenam na suai muksa. Hadu awake. Kata kadai ke bala banong. Namar mana ekran berweu parlok ubade noi kai geography at wei college. Ubade ru geologist uang yang la ban le ya kata. Nantangan hai syaki samna bat ke jinggerdo kam. Kani ke jela ke jongi mdei tang baka kerdo kam. Lada piyo kam ru kabai bela ke long ke bapo dor tam. Ki unskilled laborer ki non trade ki yo tang laispa propaway tingka ke sisi. Katba asikim ki yo sanspa ha Kerala ki yo apdeng nyospa bat syaja tingka sisi. Ka Center for Monitoring Economy ka ai ya ke jing syam ke joka senam arajar arulai bakandai po naga sispa kinong trade kinong bela hagari India Brockway iyo tulok tang hapo artusan hajar shibna bagata kaju kaja hagajala mekalia kibriu kimna shu ban pendap ya ka ying ka sem ka jongki henriu nai ngalale ya ka sorbe bat hasilong ka ying ka badan saumut kadan kam ban kamai arpo hajar shibnai ban lat nau lan jong ka jingduk Andre ya yo bi benta tanga kini snong wang do resam tia bat kumta teter katno teli ki longying ki ba kamai arpo sana jar sibnai yetu yanga ni dei ke jella ka baduk ka per capita income jong ka jella ka jongi ka dei ka bad ritam ka kamai jong wei ka briu sisnem ka jella ka jongi ka dei ka ba potam ni kamai tang apdeng prabusan bat kendai po hajar haka sistem kata ka day ka per capita income ka jongi dang he unong Bangladesh kuba kamay arajar sispa katan riu dollar system kata ka day ka condition haka jela ka jongi tendre day tang mga syukran namar ka kam sarkar nilay kadno ka government kalaban generate employment tanga pedeng khatsan bat arho persen ti kumno min ne ngawan shapi komu kurtong banterwa yakini ki solution kabaning kong kalong ba ngin persyang banwan ra ya ka bela sispa sngi ha ki jaga sor ki jongi mentangi dan ka bela sispa sngi tang anong kendong Rengin wanra ya ke bela sispa sngi haki snong ki jongi bagi longying ki baduk kin yo sispa sngi ke bela aka sistem kebaar bangin ai mensim ya ki samla ki jongi ki baseng ya ki kamla jong bat ko office ke jong emily na job ngan bu kerpang ya ka fan kaban ai mensim ya ki baseng kam but ban I training bakin upgrade ya skill ke jongki hasilong lada pipang cancer dan hospital ke bebiang namar ba ya radiation machine dan kam ya skill employee ki ban la ban maintain ya radiation machine ban adu menta kin hap ban wan nabar nangka ke caregiving industry kabalas he bahan mentah ka pertai tetapi kuah iki samna jumi bakin ne trade shabang ka jalla bat chiki wei kiri in hab ban hikai ki bakin nan ki wei de ki jajtin ki ba per kum ka Chinese ka French ka Spanish but kum ta terte ban itu iki kum fito ang ni recognition jong kita basuk ngidon kam tang ban itu ban ai ka bor iki ban ngit scam bagi dogi kam ki bangi ai lemba ki dorbasno kin la man pentrei kam hak tak kom kabubet
kepabiang, kepasmur, perkebayat berjadi. Kata kadai nang touch no. Niong ke traffic congestion. Ladi ke tingteng kali ke bejur. Ngimla, ngidon ke land transfer act, ngidon kijaka jong kiri ushima. Perkini kijaka kitebe jong ki pimla ban kini daga board naki pimla ban jutiet bu daga board naki. Hashilo pinumla ban mengi ni tingteng kali. Nomor pimyo kijaka ban penhe isrok. Pimdan kijaka ban snag flyover. Hendai ngidon daga wei solution. Ngidon ke New Shillong ni, ai bakan ke New Shillong kan ke New Shillong 1. Ai station yang kan ke New Shillong 2. Shani shawai ke New Shillong 3, New Shillong 4. Pin ai kijaka. Pin tiet kijaka nak kalian ke government. Berkata, ni community ban le dan ki push ke bor. Bagi pin mi ke New Shillong ke bor. Kerana light naga ni kecikapnya job besar. Land transfer act kadai kawai nakian kibayadai but kadai ke kamram ke jongi kum kinau mikman ban tesong eka ban penklan boreka ban penne eka kumbakalo inda phai shadi jogasan pusnam ngida ngirit mengi ngikan mau Ndan street light hanukhar. Ke street light badan dulu tangi wei ban, Hawaii post. Nrai mentafi ke syai kadar, nunglah banong bakham dan development. Kadang tambah kam dai kat kum ke community. Ki sarkar ki paper ki bawan mencar kile ya bapa. Nsu bentan ya ki sarkar menca ke bamlan. Ni poi kum ni kumangilong menta. Idon development tambah ndai kat kum kajing angnut bat kajing community jong pat ng seksyon jong nakalian ka jong ni kulas ken naga UDP bat nga kumu kertong jong ka UDP ban bet ba ya ka border issue nyum dei ban le kam kaya ni bat ngim dei bat syukran kai habangi yo ya kecela kani kecela kandai ka basyu ayu asam ni untuk sim kani kami kali aja kani kecela kadai kepala ada pas dah ke parlimen. It is an act of parliament but hang tu kelakran syai ki di border jeni ndrai minta kimi kita ki areas of differences manu create kita ki areas of differences ya katangi hawan watsha letbian kumnung yo ya kejela ka jumi but hapor ke pas ke parlimen ya gani but ai ke jelai ke jumi ki di border ki jumi ka bakungsan hapor ni yo jelai ki don ki jaga ki bom ha hapor ke jela ka jumi tambah ki don ki beri ki jumi ki basyong ki jaga la fiong ke give and take policy kadi hangi kijaka ki basyong ki beri ki jumi ai ni kijaka ki basyong ki beri jumi ki wai ai ta kata kan give and take policy kamne give and take policy kawan perkhat nak benta ga jing mentoi shimet lane nak benta ke business ke jumi de nakalian ke juni ni scam ni kata ke ke pas ke parlimen ki beri basyang phang ki badan hang tu ki member ke parlimen ki ki basyang phang ki lapas hang tu ngin bukti ni kata bat ngin yai ban ni kata larang keren sipang ke unemployment dan ni kacing pamio kam ni aja kapoi kapor menta ni syam babun ni ya ki yin babun kibat nang bastan lapas dia ai si elu kam yarab si ada kampian rulang kai kacing bakra juni yang ni kai kacing bakra ke juni kalau bekan ni kau ngim ai ya kata kacing nang kacing stan kaba ki
kena ke jumi kinlong tiba kre lupa baniat syagano bekam lani meniong kata ke vocational training ndalalat na koi ke kelas syagoi ke kelas kemut kitip bat kiyo yang kicing hikai kumno baniang halak kicak kacau kani kicing bamiyo kami jam konrai ke resentment konrai ke jing dom jong samla ke jumi mentai ke don siang ki belanang la start ha ki don siang ki bamkot ke jing nang jing start ke joki ni klelang ki a kadang ni arsha ki jing ki jing stop kadai ban pet da ke jing sotu ban da ke jing shai kumno ngila ban onra ya ke jing sok ya ta ke jing kemen ban ya ke jing pen ya kum kini kita samna kiba haga jogo por national suicide yang don drugs ko ba ki dlong yen ki bangat tangi we bangat ni tip ni tre ko hospital ro shikta ni tip kat numut ki bangat bat kat numut kan no tili kilong yen ki pra ki jot ki dorwa sno tre ki samla sno tre ndai ka jing ka jumi tamdei itu iba di YouTube drugs lagi ki bekerni kacingnya kacing kalau ya supply bakawan baling imna ban sange bin sange ya kini supply bahkan boy syaki kena ijungi baling imna ya kini lanan ni trailang ni pendu ya kini ke supply kemudian ya kini ki baik bekerni yang saya berkat ada cukup war kumnum bangin penjam ni tray hospital kiwan hospital kijumi kibobol ni ai ya kata treatment ka khamsuk yang ni ban treat ya gitu kibakerni how drugs ni kaum baros kata drug addicts hapo hospital man ya ki alcohol addicts ka kham jam troy tangba ki lihat sili lihat pada how ni namar bakas dim ka supply ka don bechawa but gini ki supply ki badi ki tan ki kring badi ki baling imla ban bendu ini ni scam UDP lani ngapo ya kabor ngin tray but ngin bendu ya kani ka supply ha jo ko poru ya ka unemployment nan siong gawai ngan suai tan boy ke jingpensai ke age relaxation hapor be kon ra ke age relaxation cha life news nam ngarong na ku joint director ngadin ngarong ku director na do deputy director juga health ngani thui fi yang ni ba ya gani ke age relaxation la le ni gong hapor health department ha ka to ko por bangi dan ni hang tu bangi i bagi babun ki doktor ki babun ki nurse gila balat ikarta bat ki ma asyu banyo kam yo jam kadang nang don kam ki badi kini lale shwa sam snem shwa hakpor ke congress government kapan ke jenggot ni kapan ke jenggot ke association ke juni mengidon na ke kapor but ha ke kapor immediately kapor doktor mukul sama ye grand board kini wong ba kani ke jing ai jengmot jefi kani ke bhatam badi ginos ikem tiu shakal life news nam ye ki doktor shak sa voice nam te katara bani ki relaxation ka along shwa but hapor kani government kani kiliengi hangno ka jilla bakal adon kani ki relaxation shakal life news nam wat shwa kani jilla hangno yo ka asam ne asam in Meghalaya Haga health department keladon lupa kani ke age relaxation lah ban le no immediately but kile kata but hina manda ki babun ki baboy ka life sunsnam life news nam kecik man but kecik na hot ikam government kiduna hendai ka di ke thong ka jung ban pe ba habangnya lani habangi create ki kam ki jam ngili ban le ha kata kom kat kum ke financial standing ke dunia kum ke jelah. But kat bang idang nak bani bun create bun
kan ben para ay kajimha narin imla ay kata kamu kamu gini berde kalau bayar ini ikam kijam kibawan na ki central government gibaran hangni ikam kijam gibaran na ki company gibo fair hidai mantre system baka reservation ka jong hagini ki office hagini ki company gibaran hangni ka dai berde sispa haka sispa ya kitrai nong sok stong gitu pertani kan is ya kata unemployment Uyak pa program show class 6 kami juga di Waidong Hanti Bajan Raj Bhavan kul kong yang kami mengat show na bati dukan kami kong pun let kuliah pas ngangari babet Nekla dap kaji kuliah di pinsayokam ngan sa shoksuk mga nakapor Kapas master degree kita kapun sansnem ko strong knam kam berkawan pan kam nangan ketang kam sen jom tak kami kalau community bagan tres tong nak kapun berkan sa pensupat ikan yang beram kena pas engineering napa Bangalore Gua train or sessionong na jong literally bu first class contractor yo pull up san hajar phone ki perlo chu ba pass lang ko Bangalore train company yo silak simnai inferiority complex kawan na samaj gi kani kadai kamthali chu menta but kasenang job kan ayat bisnem Kawan ka kena sama ke yung junga bapas PhD degree. Kawan ya sir, penyo sa ingatan ni kam cleaner. Ngong pikiran bed. Ngong kacing pas pi para khampalat ni junga pi pan kam cleaner kong nget nga sir pina kam cleaner ngat tray hok. Tang machu numdu jengkerman ko pli kena ngong to bul ka bo application se pen. Kakran application juga akan thoi keteng doktor. Ngong ber khot bien kang ngong beli thoi doktor be bila di PhD degree. Ngong em sama le rai. Nang mentoi chum di puli. This is Mengalia. Ini di Mengalia chum ta. Ngali PB kena nriusna bertau puli amte po Ganesh Das Hospital. RTO latihan tu Ngakren yang kami kong ba 4 lakh le ta CT scan ngong le ne po Ganesh Das Hospital ni ka sarkar kri hospital sarkar lo POA kami kong answer ni ki ong CT scan ha bile private hospital ki charge sana jalan brio jalan no sa kata kadai healthcare हमने आपो शिलोंग सिटी समुद्र में भी के एक हेल्थ केयर कबडन आपो की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आपो की पेज सी जो बनी को भी कता हेल्थ केयर जी कबला कोई की नम नम की बखत कता की हेल्थ केयर हमने शिलोंग ngalikai buiga kami adin bu plat blok samut ki khun rapsulai metrik ta oi ki khun nongkong ngakan gran ta ki khun lai ngut ong sai khamni school show mangamla show bargong ka tamni ko bai ong dei ba phi pidan ha ki state wa ka sinsha ka BJP kimnum lan kamal kuslai ya bai school ji education ko jungi ha ba ngla sangi kam ngale bro ko ngla I ya ki jaka ki bang try ma pi patip ta ka teng ru ngla I school jungi ki long kum no hum to but ka sarkar ko central government kra par khat bingi la abyang ki school but ka sab sponsor na mata ki school jungi na mata ki toilet na dam ki toilet ki khna school ki dang la chong ko toilet ya ka bin chong ko kam school ka ta ka school ki jungi Sometime in November, pe October in Shillong times in CE school bidan po kan bills. Education yung ikran.
Nah, friend tak IIM. First of all, education, basic education. Dalam imla pun kiu ka basic education mentoi bini pek kita IIT IIM. Man hang tu hanu ngai pi. Iban kwan hang tu. Kini mano. Let ko IIM muntai sepek. Wei armut lada kiyo ki khon ki jongi tamu ki dei ki bala don bok bala. Dei ki dei bor khoi bowan hang tu ki bok na sabah sudah. Ngamdan di khonyo ai na jingdon de kai IIM ni. Dei ngong lada ka basic education jing ka pat biang. Beleng ni pek yo kata ka IIT ka IIM. Babilang kili balik kan ni kalau ni state jongi dalam kiri kiri kita. Ya cakap bun kilian balik. Tangguh kita. Kami akan keluar market ni. Berkata kali ke corruption. Bagi bangsa. Ke industri, jom ke education, ke industri, jom healthcare, ke industri employment. Berkhon ni long hatrai do. Dan so ditamngi ya hak education ditamngi yang ni ka khamtra ni ni Arunachal ni long kham hajrong jang Arunachal ni ya. Re man kiliang ni long hatrai do. Re tang koi ni long number 1 ketika corruption. India berkoi Meghalaya is considered bakadai ka way ka state ka belong most corrupted. Ini benar ran jadi dia. Atau betul lebih. Bagi apa sih yang tak kapok? Itu tinggal jorong. Itu kita bahas apa? High level. Berkapok apa pun mengambil. Ngeri bagi parti, kimi manifesto berpeni layak kikam. Dan woi parti le kong sanlak kikam. Kelitang ni wei jingkeli. Sans na mata nyungo hajar tali ki spo ki vacancy yang ki government department baper dalam lapan pendap. Kita gini sanction post. Bilang la pendap kita. Nei bin beni ta sanlak kam ya kali bodon mata tempat la pendap. Kan hab na kabana na benek. Kita sanlak tali ki post, kilalak tali ki post. Batang gini berdua jar tali berada di sanction post na pendap. Lalapin non kam weng na itu sanction post. Dari him weng nomor balai. Bapidan kami itu post. But pilih nomor pendap itu. Pilih di casual. Di bawah bisip kan hajar katsan hajar. Berkata mereka itu exploitation. Nomor pipenlong ye ki kon samraji bentrei ya kakam kalau pilih menyo sapu hajar. Bapim dan bisa pipenet kam ada bakla bapi exploit ki dapat siu ki kum ki casual labor. Bisi ki kum ki casual worker. Kalau bagi trade part ya ke trade jong full time. Dalam pimpinan kami tu ki close wenga government kami entah. Sakano kini ke state ke jumi ke dia bank ni berapa. Gidan kita yang piu yang akiong Meghalaya kedai ke state ke belakang kena sampul senam kerta ngom no ngom ke state ke jumi kami sudah kena sampul senam ngelai ki state ngelai study ki state baper bahawa sampul senam kita mengenai state ke beduk bagi dia ki bagi state ke bah ruspa tam mentah sampul senam kami ke berukot dapat trade hok. Tak ada soal. Ya ketika state kejungi lada kamwan bersensyar ke BJP menong yang nanti lakut but yo hadir sibol senam katsan senam mendaki lapoi adu kata tenrai ke minum nasi berkiu atau kapor ni babi yo hadir pelan jom gini ke सरकार ke pemerintah